Pozdrav za svima, ovdje je Johnny i danas ćemo snimati Brawl Stars. Kao prvo, pozdrav za moj klan. Sam trenutak. Nije bitno. Pozdrav za moj klan. I sad ću oni valjda krenu. Evo ga, krećemo. Idemo sad da isprašimo par guzica. Evo ga. Ajmo! Ja sam tu šima zeleni krožić. I onda isprašimo par guzica. Malo laga zato što snimam i fon mi je sranje. Uzamo da ga roknemo. Da dobijem medjeda. Kill. Nekog sam da pogodim. O, brate, nemam health. Heal. Fuck. Aj, bit će bolje. Sad makar imamo medjeda da turimo. Evo ga medjed, deco. Bam! Čibaj medjedu jedan. Sad ću ja sam pasiti moj medjed. Ne medjed! Nisam ga vidio. No dobro, spasio na sliku. Ujebem ti ima onaj njegov super ekstra. Ne, countdown! Ne! Countdown! Prazne baterije. Countdown! Ne! Baci medjeda. Ne! Fuck, izgubili smo prvu rundu. Svojim društvom. Koliko smo izgubili, nadam se nije puno. Nismo ništa. Ali igrat ćemo ovako. Vidimo ko je tu. Evo, čisto i napišem nešto. I... Ajmo. Aj. Rok. Ima skinove. Jedan dole. Oh, fuck. Treba da igra malo pasivno. Fuck, imam na njegov super. I mrtvi smo. Jedan. Vozi. Samo da trčiš malo brže. Kill him! Stvari mog medu. On će nas štititi. On je naš guardian. Jevi ga crkus. Vozi. Ne! Zar opet? Ajmo realno sad, zar opet? Ubijte nekog, molim vas, neću opet izgubiti. Dobro je. Nekog smo... fuck. Please, ubijte nekog. Please. Samo please. Ubijte nekog. Jebi. Odigrat ću još jednu rundu. I ništa. Hoću nekog da pozovem, ajde. Hoću Mickey Gaming.
Da neko invito. Daj pafu. Ma neće, vidi se. Ćemo jedan shutdown. So, ajmo. Ajmo. Čovječe. Oh, fuck. Neki bomber. Au! Preživio sam! Hilaj se. Jebate Tito. Koliko ti dilaš damage-a? A koliko dilaš damage-a? -3. I ljudi, to je bilo to za ovaj video, malo je kratak, ali šta ću?